Assalamu alaikum, hurmatli seyirciler. Bu UA TV studiyada Ukrayna haberleri bugün oktyabrның 10-ı salı günü. Ukrayna ЮНЕСКОны işgal etilgen Kırımda dost doğru nezaretini keçirmege çağırdı. Bunun hakkında Ukrayna Dış İşler Nazirinin muavini Sergey Kislitsa Paris'te teşkilatının icraî şurasının toplaşıvında bildirdi. Ukrayna yetinin başı işgal etilgen yarımada territoriyasında insan haklarının bozuluvunu tasdiklagan delillerini getirdi. Kislitsa UNESCO karar ve kaydelerinin bozuluvunu halkara toplulukka ciddi çağırıv olarak adladı ve kaydetkeni gibi Kırım ve Akyar işgalinin meselesini hal etmek için halkara cemiyetinin gücünü birleştirmek gerek. Evvel UNESCO hesabında aytılgаны gibi Rusya işgal etilgen yarımadada kanunsuz kazıv işlerini geçirir. Bu ise Gaga beyannamasının kaba bozuluvudur. Çünkü o işgal etilgen territoriyalarda her türlü arkeologik işlerinin geçirilmesini yasak etti. КНДР Корея İş Firkasının teşkil oluğunun yıllığı münasebetinin oktyabr 10'undan başlap yanı arbitariklerini geçirebilir. Oktyabrның 18'inde Kıtay'ın Komünistik Firkasının geçirilecek 19. toplaşıvına kadar. Bunu Cenebi Koreya hükümetinde olğan menbağa esaslanıp KBS telekanalı bildiriyor. Öz nevbetinde Amerika Koşma Ştatlarının müdafaa naziri James Mattis degeni gibi Amerika ordusu KNDR cevabına hazır olmalı. Onun sözlerine binaen Şimali Koreyaga şimdi diplomatik vasıtalar ile tesir eteler. Ama böylelikle regionda ziddiyetini toxtatıp olurlar mı kimse emin değil. Evvel Birleşken Milletler Teşkilatı'nın Xavfsızlık Şurası 4 ticari gemige halkara limanlarga kirişni yasak etti. Olar cezalar dışında KNDR'ge ve memleketten yasak etilgen mahsulatını getireydi. Koşma sınırlarını Birleşken Milletler Teşkilatı'nın Xavfsızlık Şurası sentyabr başında kirsetti. Bu Pxenyan tarafından Ozek silasının sınavına cevapları oldu. Esas maksat KNDR'ni ihraçkelerinden marum etmek ve böylelikle harbi programmalarının maliyevi tarafına tesir etmek. En azından 10 insan helak oldu. 20.000'den ziyade tahliye etildi. Miqyaslı yangın Kaliforniya, Amerika ştatının şimali kısmını kaplap aldı. Ateş güçlü rüzgar sebebinden tez yayıla. Binlerce ev yandı, yollardan bazıları kapatılgan. Yüzlerinin insan tıbbi yardımını soradı. Kaliforniya başı ştatının uç vilayetinde fevkalade vaziyetini ilan etti. Santa Rosa politsiyası emde yangıncılar sakinlerini tahliye etmege ve kurtarmağa yardım etti. Bunun ile ateş tutaşıvını yanı ocakları hala da şerde peyda olmakta. Tanklar, raketa ve toplar Ukrayna-Amerika Koşma Ştatlarında ilk sefer o silasını takdim etti. Washington'da geçirilgen USA 2017 halkara silah sergisinde Phantom 2 ufak zırh transportörü ve BTR 4 kopçaklı zırh transportörü hususi dikkatga layık oldu. BTR ilk sefer 2013 senesinin başında takdim etilgen idi. Ukroboronprom'ның son kinartovları Donbass'ta ato zonasında haqiqiy sınavlardan geçti. USA sergisi dünyanın esas müdafaa tedbirlerinden biridir. Onda harbi texnika ve silahның yanı yüksek teknologiyaları takdim etili. Bu sene çeşit dünyanın memleketlerinden 600'den ziyade müdafaa sanayisinin şirketi takdim olungan. Hem devlet hem şahsi soyları. Amerika alimi Richard Thaler iktisadiyat boyunca Nobel mükafatının sahibi oldu. İsveç'e Kraliyet Alimler Akademiyası ilan etken gibi. Onu ictimai iktisadiyatqa koşkan hissesi için takdirlediler. Thaler şu sırada mühim kararlarının çıkarıvına ve neticede çarşıga ictimai ve duygu faktorlarının tesir etkenini öğreniydi. Alim insanlar sahip olgan şeylerini ne için daha da çok kıymet etkenini anlattı. Bunun ile Thaler karar çıkarıvında öz-özünü idare etmege gerek olganını kayıt etti. Öz araştırmaları için alim milyondan ziyade dollarını elde etti. Takdirlev merasimi dekabrның 9'unda geçecek.
Кой хожалығына қол тұтмақ шу сырада органик мақсулатының өстірлігіне әмді инфраструктура объектлерінің учақ ве геми құручылығына пара айырмақ. Бұда Қытай иш адамларыны меракландырған бұтун салар дегілдір. Эльвира Шлеш бірліктің тарафларыны белгелемек için Украина ве КНР иш адамлары ипек йолу тимсалисерлевасыны ташыған әки күнлік форумға топланды. Безусловно, мы заинтересованы, с одной стороны. Біз мисал үшін Украина аграр мақсулаты кетірілмесінің тарафдарларымыз. Бұ эт, юн, ашлық. Шу сырада Украин яғы пекаран петлідір. Қытайда отес сатыла. Мы хотим что помогать. Ярдым етмеге істейміз. Мында да чоқ шыркетін келмесіні. Истередік шымды Қытайды тақлиды етілі білежек муайен бірлі халарақында білежек оламыз. Хусусан шымды умумичі тел шыркетлеріні мейданға кетірмек үшін. Стокгольм махкемесінде Нафтогаз ве Газпром давасы бойынша отырымлар башланды. Нафтогазның башты жері мудері Юрий Витренко деген кебі махкеме бұсене майыс айында арбитраж махкемесі тарафындан алынған қарарнарының амелге кечірілмесіне тарафларының мевамларына огренмелі. О вақыт уч эсас ноқта бойынша Украин тарафының менфаатына қарар чықарылған еді. Яни алве оде умдесі ләху етілді газның рейхраджи мусады етілді ве фиятларны белгіле формуласының денештірілмесіне Украин аққы танылды. Украин тарафы о вақыт ғалибе аққанда білдірді. Русия се қарарны ортан жедеп адлады. Нафтогаз ве Газпром бұ қарарны насыл етіп ярыне кетірмек меселесінде аңлашып оламады. Шымды бұны махкеме етмелі учсене девамында Нафтогаз талаплары 30 миллиард долларға, Газпромның есе 47 миллиард долларға етті. Октябрь 12-сінде Европа Шурасы парламент ассамблеясының сессия автосының күн тәртібінде тасилі қында Украин қануныны бойынша аджеле мұнақашаларының кечірілмесі планлаштырыла. Бұны Романия тәшебюс етті. Она қарарнен 20 депутат қол тұтты. Олардың арасында Маджаристан, Булгаристан ве Молдова темселжелері. Хатырлатам, әвел Европа бірлігінің бір қач мемлекеті қанунның 7-ші маддесіне қаршы шықты. Онда орта мектептен башлап, оқытывның тек Украин тілінде кечірілмесі қында сөз кеті. Фақат қанун милли азлықларының базы фенлеріні туған тіллерінде огренмеге аққыны сақлай. Меселені Венеция комиссиясында огренмек кереклер. Украинаға бірінші олимпик алтынны кетірген спортчы шыты фигуралы таювдыр. Спортчыларымыз бұзда ұзын вақыт девамында біріншілікні қазана еді. Дүнияға белі олған адлар арасында Оксана Баюл, Дмитрий Дмитренко, Виктор Петренко, Вячеслав Загороднюк, Грушина Гончаров ойыншыфты. Сонки вақытлары фигуристлеріміз коктен елдызларны жеймайды, ама истедатларымыз аз олды. Манасында дегіл, олардан бірісі Харьковда яшай 10 яшында вундеркинд фигурист Матвей Ефименко или Олег Шумейко танышылды. Вундеркинд фигуристінің севиясы о қадар юксекке. Идманжысы оны намзетіні атта ярыш тышында Украина юниорлар чемпионатына көстірмеге тырыша. Бұл меселеде яш сынарлавлары бар ве федерация елбашчылығының мақсус изіні лязым. Матвейге ось озунен ярышмаға мирақлы дегіл. Она яшы бұйықча олған рақыплер керек. Мақсадына таба адымламақ үшін. Хочу добиться... Олимпик чемпионы олмаға істейім. Кележікті есе әлбеттікі Идманжи олмаға істерідім. Идманжи еші ақында Матвей ешітмекче біле. Энді бұл қиынышты ось күчінеді сынып батқан еді. Я уже... Энді таймаға огренген күчік балачықлар әлі идманларны кечермеге арекет етеве бұны пек бегенем. Кележікте Идманжи олмаға істерідім. Матвейнің анасы да балалығында фигуралы таю вақында арзу етеді. Ама идманларға йол ұзақ едім. Ана бабасы есе чалыша едім. Шының үшін таю ерінде теніске кеттім. Шымды есе анасының арзусыны оғлу Матвей еріне кетірем. Когда мой ребенок увидел на катке... Балам таюв мейданчығында башқа бір оғланны көргенде, анам, мен де ойлы істейім дедім. 3 яшында айды. Мен де се өзімні қатырла, балама өзіні сынып бақмаға имкан бермеге қарар еттім. Белге бегенір, асылында есе балаларға диқат етмек керек. Барып бақты бегенді. Бұздан чықып, үстінде жынштанлары еді. Анам, бұйын ораша жам дедім.
программа, я буду заниматься. 10 yaşında figurist o kadar meşgul ki mektepte vakti pek az kalam. Kun saat 3'ten 5'e kadar idmanları keçem. Vakit yarışlarga katnay. Rahatlık günleri Matvey Yefimenko Belaya Tsерковь şehrinde geçirilecek yarışlarda iştirak edecek. Bir haftadan sonra ise Minsk'te halkara yarışlarda. Hürmetli seyirciler, bu dakikaga bu sonki haberimiz. Hürmetli seyirciler, bu dakikaga bu sonki haberimiz edi da çok haberlerini sizler Ukrinform saytında okuy bilesiniz. UATV ile olunuz, sağlıklı kalınız, görüşkенче.